Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelumnya, seperti biasa juga, sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, ilmu yang berkah, keberkahan dalam ilmunya, dan semoga beliau senantiasa membagikan ilmu-ilmu yang insya Allah berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ini. Dan sambil menyaksikan video ini, alangkah baiknya kita selalu melantunkan selawat dan zikir di dalam hati agar apa yang kita dapatkan dari dalam video ini insya Allah berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillah ilalan na yawan niye ang kaki napasita rupo kong Allah Ta'ala si di acara ipagkangka iya acara tae acara makaliliang magi wakada makaliliang nasabak namo arak tulisan tempat turunnya agama itu Makkah dan Madinah. Ia acara halal bihalal degaga ukur. Namo istilah halal bihalal de tulisan ni ara. Ia bilisan ni ara ito Makkah halal halal. Ni samo tapi yung Makkah halal bihalal edenisan. Nasaba halal bihalal bukan dari Arab tapi kolokwi Indonesia. Ini kecatus kami pamulang alena taupan ritata kewahab hasballah salah satu muassis yang pendiri Nahdlatul Ulama nilawi oko Soekarno wattuna merdeka Indonesia nilawi ko Soekarno supaya ia ro pemerintah tokoh politik sibawa masyarakat bisa siruntuk supaya nareko angka masalah itu saling memaafkan. Tapi ya rawat maka ke Wahab Hasballah adakan pertemuan silaturahmi dengan Nelo Soekarno. Ko istilah silaturahmi. Nah, sebab maka itu istilah biasa. Mega ni yang kalingah. Marepat ni napigaw tawe. Alin nga istilah ya de na biasa-biasa. Betongan na de panang kanapakai tawe. Maka muncullah istilah halal bihalal. Anakku tanangi maka daga na maknana. Maka de guru ta kewahab asmallah saling menghalalkan. Makanya makokoe istilah halal bihalal itu sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Aga maknana ipa kata i anu marotae ipa tenangi anu magarue
icairkan ni anu matak dae disambung yang putus. Jadi ipasi sumpung ni anu patue, ipaketta i anu marotae, ipatenang ni anu malucae, kemudian laipa colo i atau diencerkan yang membeku. Jadi yang kekamamu pada na cair THR na, cairkan itu. Jadi itu maknanya. Cuma ia tahu pandrita memulai naramu istilah malai kesimpulan makadah tujuan sitongan na halal bihalal tosia dampat dampengan yang itu makoko namanya modelek na ang kasih bahasa na terbaru makadah open house di setangkalinga open house tapi bukan open heart. Iya. Jadi ia ro ampai halal bihalal tahu na sama mega memato masalah muncul di kalangan kita apalagi pak politi makoko atau pure pemilihan presiden tahu pure pemilihan anggota dewan mega anggota DPR biasa malengi di masyarakat tapi tenanya na todo mega mapandi hati mega tahu maternak janji na tapi lari iya na masalah na sama iya puasa si sumpumi lori pong Allah Ta'ala iya ko angka dosa lo ko pongi sampai sunat toba mi atau istighfar dipakai kalau kami pong Allah Ta'ala iya kami kolok rupa tawe masalah nasaba na moto milaw ko pong Allah Ta'ala ko din na dampangang iya ro tawe bekon iya na. Jadi mestinya ya halal bihalale sini na ya ro cale ede na terpilih to lima nangi. Iya, toli supaya saling memaafkan. Tapi nilawi matu sitongan na halal bihalal bukan ceramah. Ternyata ceramah pokoknya halal bihalal laili salim iya cara untuk memberi pemahaman. Iya pokok na halal bihalal mak jama na to siak dampangan makanya wilawi matu ya ko selesai ka mak ceramah pada to mak kede mak jama na to mak barisi jadi mak jama na ramalili jadi supaya siak jama-jama ke mana ni iya na yasa halal bihalal siak dampangan iya pu ya mak ceramah cadangan ni tene ya pokok tania jadi matu ke selesai acara ta oko di panitia tak yole lena guru tak Ustaz Jamal dia ke kanda saya sebenarnya beliau itu yang mendidik saya di UIN di organisasi beliau lebih dulu jadi saya bersyukur bisa dibimbing oleh beliau jadi memang karena beda 2 tahun kan kayaknya beda 2 tahun beliau itu luar biasa jadi makanya kita berdiri di sini napa matu tomak jamak jadi tomak baris motoru siak jamak-jamak cene pada ko Kalimantan ya Kalimantan ya napura masampa jate siak jamak-jamakan itu jadi itu yang paling pokok ini makun reye oko matoki itu barisata akan kita jamak malili mataru itulah yang hakikatnya halal bihalal tania ceramah tania nasaba tomelo misya dampak-dampangan iya pak iya makoko si salah pak magampang tahu si salah iya miro melo ipaket ta maraji kaya kata sa di maraji mak dampang itaw atau milo dampang kaya ka maraji milaw dampang atau ya dampang itaw kaya ka maraji kira-kira maraji mana magampang iya ko angka tahu maraji mak dampang itawe si bawa angka tahu maraji milawa dampang berarti angka ibalisi mak dibola okilalan na atie angka mau ibalisi
Iya na romelo ilaga. Melo ilayewa ibalisi latamamuka. Apa iya waktu na ramalapa perlu sampaikan. Iya waktu na ramalan iya ro setange tanya jinga setan. Iya ro pangaruing kita wero na lo salah na pigau dosa ya sakiran. Udah sakira waktu na ramalan. Tapi pas asal perang lepak mana ngipemang. Iya na tu ampai ko ramalangi magampang makasiyat tawe. Oh mega pak bere jama loro, mega pak bere jama asara, mega tolo mas sampai subuh, magala mengaji, ya ko ramalangi, mega tau mas sumbang, magampa tawe masidak ka andre. Nasaba deni gaga ibalisi mampangaruh apa pura ya sioran. Maka damape nang katau madosa ko ramalangi ustaz. Tanyana ibalisi napasumani. Apa dua tu nasabari tayo na madosa. Nomor sidi gara-gara ibalisi syaitan. Yang kedua gara-gara hawa nafsu. Iya ko ramalangi ya sakirang cidi napasumani yewa. Iya na tu tujuan na puasa menekan, mengendalikan detosi ni patakden melomi dikendalikan supaya aja nama raja lada. Iya. Nasaba napaswe oku itu lalan na setangi. Bolana na setangi yaitu napaswe. Jadi lagai setan na ko ramalangi napaswe man. Yan natin nakanabita raja na min jihadil asgari ila jihadil akbari al jihad nafs. Jadi jihad nafs itu paling berat. Nasabak denirita. Jadi aja tersalahkan setangi ko ramalangi. Pak mega toto nasa seta siaje makwai. Maka dari setangi pura ni haya sakit atau musalah kamu pi. Itu. Jadi tanyana lena. Napasut tamani. Maka dari gurut takali sidendreng almarhum kacara mana wang kalinga. Iya tu napaswede to na melo ilaga melo mi ikan dalikan. Apa majato tahu ko dega napasun lah. Majah. Ay suruh lo mak galun nasa ako nan ribalau. Suruh lo mak balun nasa ako torogi. Hindi kami na jama. Tahu mate namate akalam desi sa gaga. Iya si podang iya si dena na jama. Iya tahu make tu majato. Napaswemi tu na magala te makareso magala te sapadui majato si kumatandreladai. Apa ona pahalala mano. Pokoknya tulian na tumadeke nasan iya ko seko mide na siya gisaro ayan na tutuli tambay iya na tumaja jadi iya tu kuwa napasye melo ikan dalikan dito na melo ipatakden jadi na iya mega tahu makokoy kung kakasalahan marejji-rejjine mamilo adampang ang kato di tahu makada urang iya wa adampangi Purina sawa dampangi tapi dia binata si sumpun na makwa maniro dia mau dampangi sana itu. Jadi makadang purani wa dampangi nasa tapi makwa maniro dia pernah siap dampangi itu. Si sumpun milih mana? Ya natu ampai na dobolo halal dihalal. Betuangan na si halalakan liman na nasaba jama si halalakati atin na nasaba memaafkan. Paan katau mak jamak bami tapi si gari dibo isina. Ini mencigo tu. Itu bawa mako itu. Iya, dena melo tarimai. Kemudian iya ni matoi di tawe Pak. Saya mohon maaf ya. Dena metalada ka macarama nasaba matu ko suwi pasawa ko lo manokori. Jadi lawite jange paling tidak cukuplah 1 jam. Makie. Jadi iya ridi rupa tawe narek kotomelo milau adampang. Makadaka dua tu salapa. Makada benar iki makada. Alena salah. To sure lo milau adampang. Angkato makada de alena salah. Dewa dampang ikut tanya alena lo milau adampang.
dena kor ko patunjuk agama. Maka dai ayat wa afina anin nas. Adam pengengi rupa tahu. Dena kada suri launi lawan dampeng. Tekanjak agama. Jadi aja tak kada alena mo suruh de. Maka dai to pandrite ia kui ko salah illa wa dampek ko. Ia ko tahu salah adam pengengi. Maka kira-kira ko makir. Dena tu nasi salah teh ko makir maka alena je salah. Ia ko alena salah adam pengengi. Ya ko maka iya memang to salah illa adam pengi. Dena to mapengi kan? Dena kan masalah ko makir to. Tapi ya ko perintah agama wa afina aninas. Adam pengengi rupa tahu dena kada suroi lomilo adam peng apa tanya ki puang. Ia na tu ampai icecek ko puang Allah Taala tau suroi ni tau lomilo adam peng ko alena maka da alena musuro lomilo adam peng ko ya na cecala da puang Allah Taala. Iya. Ya na tu nak kada ayat wa afina aninas adam pengengi rupa tahu dena kada suroi lomilo adam peng. Ya ko ki puang Allah Taala ta salah na suruh ki puang Allah Taala milo dampeng. Tapi ya ko rupa tahu layak dampeng ngi tau salah. Ya ku ini salah lau ki milo dampeng. Dia na tu nasi salah tahu. Iya be. Jolo. Ke gaji ero tau madar di si salah. Nomor si di tau mak beli bola dari si salah di. Iya. Mereka tomak beli bola si salah. Agan na si salah. Nasa na manu na je to limen re ko boleh na cari parepa. Manu na makre guru te kali siden ring almarhum ia memang to tu ko manu na beli bola mendre o ko boleh de to tu nak bisa kaje. De nak bisa kaje tu. Madar itu agak kuiru pe jampak jolo na pelutu made. Makre guru ta ia ko jamba mi manuk na bali bola mu kwa demu aja mu bisai tai manuk apa macai ko tu demu na mu bisai guru tara bahasa guru tara jadi ya ko jamba mi manuk na bali bola ta ko adeta aja na tai manuk ta bisai adeta na. Ya kota bisaya deta apa cini to pak ini punna. Ya mi kota manu tadi bisay manoko kia pak manu nate jambang. Tabahan ni. Yo po ini tapi sasai manu naje bali bola. Mana segala nama piara manu na de dulu jambang. Maku memang. Yang kedua, agak pi dari pala kita we. Yang kedua tanah tanang madari mata na po ibali boleh matak matik kay take na lokon rota na tolita den na daun na tak den na le makmadun rugi daun na bali bola na toli seringi apa oku metia se na onron tanana monro daun na tapi iya ko agama pa iya ko palawangan nonro itu ero kagay perbatasan iya ro taket tamay oku bolata tanata ini punna ia ko buai ini malai buana ia to mirolok kue anunna tawe anunna apa ia ro urakna lari lokwi tanata nonroi marala jadi sidonganna ya tu halala yale tu mateke tapi ya ini dia dipakai angka tomato tu bali bola maka seke ya ko buai paona tapay ro na paning lakwe no na tawe tapala na malolo yaro na saya na rujo yala imon ripil lakwe no ta ay bali bola make tu makanya ni mila cakatang deto gago kumanisa deto gaga iya jadi makanya mereka tuh agak pak Deni pakai di saking tingginya adapta misalnya mapiara bali maka sanaro angka kolak balena bali galuta mapiara bali ulawang atau bali nila melepak ni balena
natakko bosilopo. Nalempak rubai. Marutong ibitaon na. Naiya wae lari lakomana ngi galutta. Lolo bale. Ito. Jadi matik kay wae matik katibalewe. Iya ko manuru dasar denawat dingia tu punana galung ya tu nak punana ko lamala ya ro baleta nanya tu. Iya. Baleta nanya tu yana tiasa dale magalete. Tapi kita tidak boleh nasaba makanan ke makanan hade nasaba baleku makadede iya ro balewe pura kamu tandrai makadede nah ini tu apa makanan balena tahu itu watana Pak. Tapi kita di timur tidak. Itulah hebatnya akhlaknya orang Indonesia. Tapi ya mako kwawi tadi na rubah. On kata kakolan ada rubah nalai. Ada rubah nalai makanya bu pasangi ini makun rayehe. Pakontak kamala kaita pameng atau pak jebak bale ya nang kabale na pulengi tatanai maka ken ricuru ya kontak yo nae to kana ko kaloban na tawe iya ita tanai apa iya na anu harayandre oh de na me matu de na melo wija pangajari na deje na melo iya namo mapangaji makoe aja takada korobawa namo kohe mak bage bepai tawe talai cidi tapari kantong cidi namo iya tu iya deto gago kurimondri iya maka putih ke masyarakat maprotes nasam korupsi pemerintah, korupsi bupati, korupsi anggota dewan. Ya tahu lima kali korupsi Pak magampat tatesi. Talenya bagi ki ya konalai dua tapodangi maka danamu iko camak korupsi toko. Apa itu mak pagi kayak mola memang dua. Jadi matandrat tuh aja na Pak Mega tuh tahu makor tulita we minita nalena masalah. Iya. Loki botingnya hati-hati ki. Aja nih buku bawah ngagagana tena pay parewa lo boleh oh bahaya itu gago pa denule mak baraka ibu denule nandre anak ta jamang kali ngabaca nandre lakaita yana tu nama dari salingkuh iya bayi ne mandre deje kelok ini tenang. Iya, ini upasan ni. Ya toko numak baraka de. Namo maga tanre na tantangannya tata itu ditenang. Nasaba anu makanja memang. Jadi ya tu anu harangnya, anu masalah, narekotano kota kale nalucaki ati. Iya na tu dan ini sapa silya ngake ka makanja ke ka maja. Iya na no mega makokot. Iya. Mega arwan salingku, mega to makurre salingku. Iya, makanya terjagailah kita. Tantangan sekarang besar. Agi wakada maraja nasabak memang perbandingan narone makun raya 1:7. Enang karone pura mak bayi ni cik yang tenang anak darah di katawan. Tapi jamu tamalada ni tahu ko anak darah ya Pak dia tu nanulada anak darah iya tu janda bahaya lah. Tanpa madari mas sabotase. Apalagi tu magala mati tu kilo mako bahaya lah dia tu. Kita jagai Pak Mega itu mako apalagi sekarang tidak ada jarak. Nasaba angka siasat TikTok, angka siasat Facebook. Oh, nanya Mega kita mako patawe o kumana mo ni Facebook nabawa kong kamasalana. Ima pangiwangi lakainya tak pemaki gua status aku menyesal. Wah. Maki gua status maraja nasak aku menyesal. Seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Ternyata kau begitu. Wah. Apa malah gambar lope-lope pecah.
naruntuk dudai nasawa atau mapangiwan ni. Tapa maki gua komeng, sabar say. Ha? Iya na pagkasolaman. Dito ka ako di. Ha? May ka? Pasangi angka masalata, jangan dikasih masuk di situ. Dega solusi ko tuh. Iya, kita tahu Pak. Ya Allah, pertama ko pisto. Ya Allah, bantu aku. Oke Facebook na denang kana, de pagaga ko hadesa sa hadesa na. De gaga malaika na utus ko ng Allah Ta'ala mencatat doa di Facebook, de gaga. Atau ang kanedi tarunto. De gaga malaikat bertugas mencatat doa di Facebook, de gaga. Iya mi ko to masampajan, makana kong kamasala sampajan. Kemudian yang kedua, magi jero na matana tawe mak dampengan ni padan na rupa tahu. Magi jero na sisala tahu. Magi nang kataw madarri de nulis si sumpung oh ternyata ci di bawah angka sifat sombong o kuilalan na watak kali. Oki ati monrero lasati yan. Apa itu lasan nati dia itu napita, dia napita. Magampang ini salasan nati itu. Iya nang katau mita deceng na to makere-kere lasati na niya itu. Ang katau lo o palako sumber siruntu agotana na mabuah status. Alhamdulillah kita diteraktir sama letting. Terima kasih teraktirannya. Tanpa makomi tiak melo siya tiyacang. Tania tahu melo yacang alena malasati apa deni oli. Jadi tania tahu tania alena meto malasa mindre ite umrah pure matau apa mapapoto kuyolona Ka'bah nasa alhamdulillah. Dapat rezeki bisa melihat Ka'bah secara langsung na setiap melo siya tiyacak. Ternyata melo yacak iko mapat dia tiap dia di bawah. Loh. Ika makin loh. Ya, jadi yang nang kata mita deceng na to na mampat dia tie lasati na nya tu bali boleh malioto na setiap na cicilnya tu. Maka na cicil na ternyata disuruh wajah. Yan ang kaya tu madeceng itawe na mampajao kuilalan na tulitul makere-kere yan na tulasati de na pita tapi irasa yan na tu ampay okko tasawfu maka de tau pandrete balik jadi si balikan na ko tasawfu dibalik biasa dibalik ya kumuita itawe madeceng na majanya wamu iko tu buray bele ito buray lemo pa iko tu malasa. Iya na tu ampai ko tasaw ko dia tu gaga istila makan di. Biasa ki makan masekke to. Iya sekke. Ang kagataw biasa yan makan makasekke yan. Biasa kataw makor to. Asa itaw sekke niya tu. Sitongan na tu ko tasaw dia kataw sekke pa. Dan orang kikir itu dan yang ada itu orang tamak. Dia gagabab na tu masekke. Apa sitongan na tu dia gagataw masekke. Tau magala min milaw. Tajo kare. Ya kumakaraki masekke ya tanne yaro masekke iko magala milaw aja nagare milaw tanade na masekke. Ini ka malasa. Ini Pak magala ki mapeleng. Aja nagare tilaw tanade na masekke. Tulitalen ni gare agaga. Makoga. Jadi kau kata tahu makada tahu pasik niya kada aku tahu pagala ng milaw iya. Pajan itu. Iko makada kita masih kada ki kumagala milaw. Ini na tu nasan katunasan ko tadi wa makseke. Di na maseke ko tada bang iko mituli milaw aja negara milaw Apa magay yero dalle nampak lebih rezeki itu cukup dan lebih dengan kana kurang. Kita biasakan ni mak berde ya, sudah tak. Aja kita biasakan itu lialing. Aja. Kaya na tira kada yadul ulya khairum min yadil sufla.
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa dia itu kagak tahu mak dere mak koi, mah komanang, mah pala, jadi ya kotalin ni tahu barak kak lupu ya tu. Agalak ki masih dekat, galak ki masih dekat. Ni kamu sumbangannya masih dia taman. Ya, angkamu 500 juta. Hah? Degagak? Kasih ratu. Alhamdulillah. Berarti magalak teko masumbang. Luar biasa masih kita. Maku manibate na panitia pekanjati. Jadi AC na makanja modele na yolo makanja alhamdulillah. Syukur uki. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel Haji Bugis sampai saat sekarang ini. Semoga amal dan kebaikan teman-teman insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng yang ada di bawah agar teman-teman mendapat notifikasi bila ada video terbaru dari kami. Jadi tonroiwi aja na ramalami bataloma berejama loki masigi na ramalami ewai setan ewai belisi tatoloma berejama aja kasih salah mak di bola ma beli bola na sama magai matemo tu tahu beli bola ata mije tu mewai ti beli bola ata iya ku ya rotai tataja pule mabelai mate nanri ati bola ata mije turun ki beli bola ata. Iya na tu ampai na bita ya ko ceki si salah mak beli bola angka reset na aga nomor si di reset na saling berbagi. Oh ya ko man na subalik apa tabawang aja tanre jolo ko di tabawang makomoro batete ini mawatami maje makokoy na sama angka si gulukas iya tu gulukase lamari tau sekke. Apa iya ro biasa de gagu lukas ya ko mali bale te ko pasae tatelu na nasi mawari ko monroy jadi na pura na nasi tapana bawa bali bolana itu makanya na sama sola bami tu ko monroy alin kasi bali bola yo po makokoy patami gulukase macalla matan na bale ko ni dalam manca giesa de panipasu padahal kay bali bola taman re pecok ladang mak bepay makoto mega be panaki gua dena lagi bali bolana nasang patami gulukase makanja to tian re ko macakei ai tau kat di memat to ya tu iya jadi matan rati nang katau angka gulukaso ko bolana tau seke ya tu iya tapi anang katau dua gulukasna yang kena dua gulukasna nene na tahu seke ya tuh dek to kagak pe anakku ngai mani je iya nah iya tuh dosa bahaya dosa mak beli bola nasaba ya ko angka aga-aga inasu nai maui beli bola tak nasu-nasutta nama cinna mandrai na deni bawang madosa itu. Padahal ya komelo ya no pak makna ya lo salah mana keingat dan minta mau mana kita sudah tapi karena termasuk macinai mandre makanya kita bawakan nyampe kong kagagai nasu pak tau saka nginang katawana bali bolata iya tu ampai komeki runtuk baraka ya nang kagaga taki gua tabawangi tau malunra tu yanre ko pak bere tau malunra biasa ki mandre sanggara bali bolata malegi Ucilo kana sanggara malotong tapi yan rewe kanjak paga idi maki gua sanggara deje na pada magay pura ni nilaw doang ang malaikat man na subali bali bolay pacuka na mga kabolong lasu na malibu-libu mo pa bali din na mapacing tapi sisan na yan rewe kanjak paga na hindi man na subali bali lupo na inaso maka pek ko manibate tapi tidak de na makanya jadi komeki ko malunra tabawangi bali bolata nasa bakuran ni nilaw doang ng malaikat yan na tunakada yan na angka tau magalang masidak ka si sele bali bolata batungan na si lele maka mabelay pole lasa
Enak tak tahu pala sa CD nakan nasi asam urat, CD nakan nasi kolesterol. Nun leka apa tahu kan dia tuh. Aja mo kata tersinggung kamana kan na kolesterol na kadawa saman na iya na jamos tas. Betul kan na nabita makada as-sadaqatu tada paul bala. Yang kedua dau mardakum bis sadaqah. Dua hadis saya. Maka Nabi kata as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pasti sedekah na tolak abalae. Yang kedua dau mardakum bis sadaqah, buraini la sammu na sabab pasti sedekah. Iya nama gala masih sedekah kaya ro aga waram parangi angka carepana. Iya ko masuk carepana mapacingi. Yan itu ampai sakka carepa Pak. Akan asal bersihkan hartamu dengan zakat. Berarti ya kolak gak isakka mapacing. Ye nang kagaga monro nama carepa berarti carepa ya tu. Jadi ipasu ina mapacing, ia masu yo nak carepa. Jadi aja tersebaran malah sakka. Apa tu ustaz magala malah sakka. Aja dinanu Pak, carepa ya tu. Sakapitara tak bagian ya ko amilki ameleki 1/6 kamu hak tak 1/6 anu macare pa ya tu iya na tu ko yan rima do puati de na melo manyam mas sampajang de nu le husu itu lima kadani Allahu akbar de je na melo madece ga makko manibate itu solli de pajai je na anu macare pa iya. Jadi tapakan jaki. Ya rawaram parangi pasu isakka na pasu. Tawaram panata. Ya kong kau dalek tamakada. Marajing apo di ustasya di serreking maka gampang reking. Ya nang kapoleta lagami mani 2,5% tapasalag. Taki buarang irekani khusus. Tapatama nyukur. Ya nang kasih tamaga talaga si 2,5% tapasipulungi. Ramalapi matu na patapasu. Di ko ramalagi mapasuki ramalapi man nadati suwat tuna wai manyam. Pak Galung dia namita kapan na panen tahu? Oh panen nih. Wah, nakan itu lalu. Iya tu ACW tu nakan na 5%. Dito na 10 apa ya kuragay mana mo galut tayo. Ya mikini ita nak bawang inapa torre walau boleh matinro napa kadai mani buah bawang. Deka tan di kompor tan di como nah kan na 10% itu. Tapi na rekode iya kuragai lai kompor lai como lai ale pokona yurusu. Ibuka pampatana na tama wae ya ko make itu 5% kan. Dito na mereka 5%. Ya nanti pasu sakka tapana pasu memang nih. Apa iya tuh sakka tawana memang tahu kasih. Ya magalu ngapa kagalukukul. Dia nama loang katuk upenano. Magalu nga. Tasa kami makadosta sila macara magalu matoka. Iya magalu toka. Makanya mau magalungnya Pak. Iya na tuh magalungnya Pak na make ke mandari pagalu mak dareke dak tahu deto na syukur iya. Nasa dia na siya gidu postas lo pura kada siya game majete mampo. Nasa talupante kada siya mudupa, nasa 20 karu dapi na makati ke. Mana kage dene mo syukur. Makati ka taw makadari ke pagalu. Talupante mina pano. Nadupay 20 karu, napa kada na siya gidupa. Iya kene 20 karu mutala napa talupante mi mudupa wadi ko mandareke. Nakataw mako. Dito nga na syukur. Syukuru ki papedale na pong Allah Ta'ala. Iya tu ampai sakkae wajai. Apa ya kodeta pasui mesti nala pong Allah Ta'ala. Nasabaha na nimat to tahu. Ya na tu na madari nega balakan nega ga. Nasabay nandri balaw. Paresan. Iya tu balaw pasti nga sakka ni. Apa dia tahu aja isakana ya magalu Pak Komandri balawe lau poda meto balawe komuni kada kutuk oh na ko tu porai kada he aja mondre katupun na tu lau pasu dia sakana galuko urang tahu tu pasu sakana aja musolangi tu
lo musapa kor galuna teh dina pasusa ka bukan rusuh. Tahu dah itu terus apa-apa yo ketubalongi galuna dina pasusa ka ida ro muamba. Ura ya wajah itu sakana. Aja namage Pak, namang kali baca aja na tumabela Nabi Ibrahim lagi denandre api laitunu patapulo sona patapuluan minna denandre api nasaba sininna andre melo enandre nasidakka jolo na panandre laitunu api patapulo sona patapuluan minna dena marigaga nasaba sipa nami api matunu nalagga ipo Allah taala sipa dena tunu de itu nakada po Allah taala upancagi ko balaw lomuan re asena nyanu de iya tu balawe pasinga mia pak ciaci mak bereni apa hak na tawen ko kuili apa han dia juga pak galu mau kumaka seke angkat tu ketua Basnas mencari Ustaz Dr. Wahidi Ngarapani itu kuni ro tala takutan siada sekana ke guru ta Ustaz Jamal tatanai oko ki masih gelo ye kong ka masalata ku imalo tatanai aja na sandro tau madang sandro minoli nanya ko sandro yoli ta pemakosu oh dia na mate to lititi tu bakun dia na nasa anu ye warialan ya itu deh iya ko sandro tu tallu ni ya kodena kada gesa-gesani anak walina warialanna jadi tu nang katau malasa na saya anak walina karena sandro pa makoro dena kita na tanah tau madang na sai anak na natayang maka dia rupunana boleh dampa-dampa gitu sandro tau dia penang kena bayi niya tu anak sandro punru to makanya kong ka masalah ku imang tasure min laudongan ni yana tu ampai to matot tariolo melo ino galunge mak baca dong melo imat tanang mak baca dong kemudian mak beti mandre sebaru mak baca dong melo sino galunge mak baca dasi melo lete bola baru mak baca dong ia magalak-galak mak barasanji magai pak dongeng apa ia kui pandrei kui mang patapulo sona patapulo ni na pecapu ko tanna na salamang kaya ro andre di na paja ni laudong ni malaika ya ko masampaja ni kui mang mancaji baraka ayo na tu ampai yoli kui malo mak baca napi pasadia ngandre tabahan apa melo ni komandre tapi ya ko toli kui mama baca na de nandre gatti de cilina katoti mana sama somok kak tanya aja somok baraka na andre apa oku itu patolak balana tapahan pak ni kato aja itu tahu salah paham memang pak mak baca dawarialai aja na poji nandre tahu materi ya toro na palena dena ko tanya ya ro ya ko mate tahu dena andre kasara apalan namanya andre ko nandre ku iman makanya komeki mampak baca doang tatalipogi pu imang nasuaga tapogi pu imang pu imang aja to sinanu nasak anu tu napujila ada tomatewe tapi perak si bawa wah pau tasa jalan anu imang ni nama padiwatang dina koro apalan nami makanya tomato teriolo alusu na andre letu tapi dia tu naja kak apa baca doang aku punya di oh mereka mau apa angkat aja tu pasalai asal bid'ah ya tu nasa ngandre ko pure baca-baca makoro pura jaru-jaru setan si balikan ni pak ya kong ka andre na deni baca pak doangan ya na tu nandre setan jaru-jaru setan ya ko pura ilau doangan dia na jaru-jaru setan apa pura ilau doangan apa setan ni matolak kan iblis kodangnya Bu Hurairah maka dia kamu baca ayat kursi dia utamai bolamu dia ulek garu ya tu gagai kamu baca ayat kursi apa karoma sakka na garu-garu nalai maka dia balisi baca ayat kursi dia ulek tamai ini tu ampai kamu baca dong itu
salawat, Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Napa dipulami gang kamu ayat kursi kemudian pak dong ngasalamakan. Ya aku baca doa salama. Tanai pun nana bola baca doa ngaga ya, baca doa salama dalam rangka aga lete bola baru. Tilo dongan. Malioto baru. Tilo dongi. Baca doa ngaga, baca doa wariala. Niga sana tau mateta. Yano. Tilo dongan nih. Pak Mega Topi mah baca doa ngaga, baca doa wariala. Hani alam sallallahu alaihi wasallam. Awe, denat ku tanangi. Tak penampak babi awe namo malaikat malah salutu mak dan niga tubuh kiri kan tiak bisa dimakan dan niga angkat tangan ngahaya makanya itanai niga sanna tau mateta maka almarhum yano pauni ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwah tapunya sana Syekhul Lillahi Al-Fatihah. Baca ni kula Allah katalu. Panin ko patama ikoran. Napa ilaw doon. Ko baca doa salama. Aga salamakan na. Ilaw doon. Po. Tapak barakah. Tapak caji atas syukur. Tapak salama. Olehnya tenang. Itu didoakan. Maka dan katoja tama barasanji ustaz. Angka matoha desanya tu barasanji. Maka de nabi tade panasuku tapak natasi de tau na rekode na yase papuji na lokoria na lokorisini na sewa-sewa. Makanya kung malyo to mitau ko na puji to na de panak barasanji jadi sebelum nendreki to na rampe-rampe jolo nabi tatari salawa supaya mak barakah. Bolana de nendreki na rekode nak barasanji. Botim paru sebelum sidat pe bainena barasanji ko jolo. Iya, yan tu ampay ang kaya sama para sanji ko mo timparo. Kamakiro. Jadi ya rotomotot tadiolo, ci dinihat desa nak burui, napakemana nyoko sininna onrom. Lete bola bari mak para sanji, melyoto baru mak para sanji, bo timparo mak para sanji. Pokok na demeto na sama, yan nihat desa napake. De na suku tappa na de paniasa tau matappa si de tau, nareko de na yasa ipapujin na lokoria daripada kepada keluarga. Makiro jadi kong kagaga pak nabi kita jolo. Yan na roman kaji dasar. Ito. Ibu iman na tasuro. Tapi katoti mapayoli mabaca dong. Pada ni rona wasan na sama marepay. Pakon itu madari langsung ba mani hang ang katoti baca dong. Baca dong wariala. Ni gasan na wariala ta nasa yamanang. Tau pusat tu ya tu. Iya na rumah cawe maka ada indokku atau ambokku ya kotomopi nenekku tilo dongan ni ya miku maka ada yamanan magampang akadani kedua orang tuaku dan para leluhurku malulungan mana ni ya to siko layawai anak-anak dan keturunanku ya na tu tamu baca selamat ya ko layasei orang tua atau nenek dan para leluhurku aja tak ada ya nuto mapat di ulu tu imange ini kada konge aja akada bani kedua orang tuaku dan para leluhurku nalamana nila tu nenek talatu copona ya kola yawai anak-anak dan keturunanku makanya ko milau dongi aja na tatumpu ko anak tak maponcok lah dai pak dongan tak akada ki epong tapas salama anak-anak dan keturunanku nalamana ngapo tang layawa. Ina tu nami tahu anak nama nami anakku aku na bata. Jamang kali ngabaca. Nasabak dia nilau dong makanya itu nadia nilau dong mana tu apuna dan keturunannya ke bawah. Para anak-anak dan keturunanku bahkan yang keluar dari tulang sulbi. Nilau dong mana? Ya ko nilau dongnya aja nama ponco galukku baineku lateku ma ponco lah ada padongannya. Tamana imangi ko milodong itu ustaz ko milodong pak kampung malaikat paidi milodong si janna ma bicara serani jadi angka ini terakhir iya ulang ngepa ipak to ulang ngepa buya pemakalaki ulang ngepa di bulan hijri miladiah itu bulan Nisan biasanya bulan Nisan bulan April ia ulangi dua aga-aga makan jalan dah. Nomor sidi waibosin na ulang ngepa makan jalan.
Jadi bosikam may matuk tapi ulang ngepa mi bang denaliwang ulang pengepa dena nai pake. Apati mangi way bosilan supole langi pati malan pole langi aja noko capak na pangata langsung dari langit. Ya kong kabola tapalak man kapalak na kung naru tapalin na bakoro yaso atau pantengnya. Tapi gunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Bakoro dia pernah kan dipakai, pantai dia akan dipakai. Iya kok angka pantai tapura tapake kantong plastik tali satu kantong plastik mecelak melupoy tabukurangnya ro bakoro napa pakai mapatimang iya ro wae nama tu talai makanya dia ko ini doangi ipatami o botolo aku ay idoangi agi bacanya surah al-fatihah surah al-ikhlas al-falak an-nas ayat kursi dan al-kafirun masing-masing 70 kali. Maka sinak na daripada surat bagi ke siratu. Toh, Fatihah akapitu pulo, kulu Allahu, tapi berturut-turut dia. Fatihah pitu pulo, selesai kali jo pitu pulo napa lete lako kulu Allahu akapitu pulo. Napa kulon subra bil falak pitu pulo. Napa kulon subra binas pitu pulo. Napa kuliah yual kafirun akapitu pulo. Napa ayat kursi, wad dito ayat kursi jolo napa kuliah yual kafirun. Wad di mosi sele ia capaknya. Tapi yo nak kuliah se di nawan di sisele. Fatihah jolo kulu Allah kulon subra bil falak kulon subra binas. Wad di ngayak kursi napa al kafirun wad dito al kafirun napa ayat kursi. Masing-masing 70 kali. Napa itu tu salawat. Aga gunana. Iya ko angka tahu ya tunasa nabi ta ayat Al-Qur'an. Ya nanti asa wae Quran. Iya ko pure ta baca tapatama ko botol aku titai. Iya ko de na machinno pada ya wae aja ta pakai. Apa angka tu salah bacaan. Iya ko de na baruba warnana to 5.000 wae bosye berarti Fatihah de na ganda. Atau lebih nih. Tapi cicam ni bacaan. Dia nama dimakan baca jolo si polo napa lo mandre sandre na sematu pesini pateru itu ndak bisa mesti satu kali duduk dan hanya didoakan satu orang tapi bisa diminum banyak orang jadi citi ni tau milau dongi tapi wad diminum tahu yang penting pura ni dongi iya ko angka tahu angka lasanna maka dia nabita narik ko iya mu pake makbura wa bosiewe bulan ngepae ayat Al-Quran nadena saula sammu dega aga doktor mulai pasawila sammu dena aga doktor wad iburai ya nangka tahu dega aga anakna metta purana botti metta purana malakai mabaine na dega bijanna maka da doktor emana de aja tapaturannu iya banna wae etinu pitungesso setiap maghrib dengan subuh tainungi selama 7 hari tidak terputus iya koman nipiki nita anak arane Poleiki sapaki anak arwani tapiarai na yalengi anak aku pengalata. Tapi aku manipiki angka anak makunrai biara ki anak makunrai nampa yalengi bija-bija. Tapi ya kotikai aleta matampu atau koko ngananak na tadeng langsung menghilang berarti dene matoga ga bija-bija. Itu langsung isyarat itu. Kemudian ya kuya wae inunge ternyata malasa, tau madising, minungi gang kasih tahu, dena kan naila sama kalian. Inilah yang disebut dengan ayat Al-Quran. Namo tataro 10 tahun itu tidak berlumur. Barakatnya itu Al-Quran. Sering saya dulu bikin. Ya tahu mananya nasabak marepaka, dia pagaga waki gua, tapi kan ngulang ngepamo, mai tamu waktu namo pa. Yang penting ulang apa apalagi kau musiwan ni jumai wae kanjaknya itu tapi mesti patima langsung maka wace dia tustas dia na marigaga na mo sitak go mitino cicam minum ia lapak buram ni matom yang kedua iya to na ulang ngebe angka puasa asanna puasa sunnah Syawal yang kenapa apa mah puasa di pagaga Anang ngasona maka dami itu hadis berpuasa di bulan Ramadan tambah 6 hari di bulan
Syawal. Pada-padai nareko to mapuasa si tau. Jajaja takada iya ronangnya so na puasa pada ko si tau ni de maki pak dekena. Puasa Ramadan 30 hari. Dikali 10 berarti 300. Puasa Syawal 6 hari dikali 10 makanya 60. Jadi 300 tambah 60 360. Nalalanna si taune 360 na aso. Makiro na sabak taside ibadah kali 10 manja adil hasanati falahu asru amsalihah. Kemudian puasa Syawal ya. Jadi tajamai dua maka da wayang kapo ya puasa kalakustas migay kapo asera asona magampang puasa Syawal bawan ni tanya kami puasa kaba angka tau panrita maka da ko okoy ulas Syawal mujama macio to ni puasa sunnah Syawal. Nah sebab maka dani hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tabahan nih. Maka da berturut-turut dek. Kemudian berturut-turut tajami jolo 2. Napa si tapaliwat talunga so napa si jama 2 atau cidi de nama digaga apa mandadi tu mega botti ko Syawal. Jadi mega botti di apa ulah pema de na botti teh pak maka dai to matota ulah cipi. Angkara maka na cipi katobah de. Biasanya ulah cipi ulah macipi. Magi na macipi. Puray na pake di na maramalan. De pagaga saldo na nelo si joka jamaah haji. Nelo ti solori. Mega tobot tingok pula Syawal. Jadi munrin na yaro aja na jo mapaboti ngapa jamaah haji si nelo jamaki. Ya na tu nakadaja mapaboti ngula cipi batuangan na ya ko mapaboti ko tu cede itu pasolomo. Kalau melo solo na dede solora. Di joko na ulas Syawal kamu pasesana ramalace dehe. Kau padi sesana ramalange. Tapi ya na uwatek kana jamaah haji situ melo ilawi, melo inori. Pa melo manja joka jamaah haji melo tiale bokonge. Melo solori. Ay aja di joma paboti, pak macipi duyo ko tu. Nah, ya na tu nasan ulas cipi. Wadi betok ti mapaboti tapi tak 10 bisa guna solora teh sabara no. Pak macipi. Nah, makil Nabi itu kan menikah di bulan itu. Dia jatakan nama jaya deh. Makanya cuma tomatot tadi yolo akan aja musesaki paliwasisa ni yolo. Makil bahannya. Kemudian penutup angkato sampaja sunnah utaka asanna. Utaka pembebas degaga desa akappa imasum panabita kecuali hadis salat sunnah utaka nigi jamu ya sampajan nasa nabita ya ko angkalasanna na angka tanga mana tawe akan diberi petunjuk supaya ada yang bisa mengobati. Yang kedua ya kong kainranna insyaallah nawaja itu sebelum mati. Yang ketiga, ya kuya sampajannya najama tawe kalau sulit mengucapkan sesuatu suruh jamu maka dimudahkan lisannya dan diberikan ilmu hikmah. Ya kung kepala desa ni semak biar sambutan suruh masuk sampaja sunnah utama. Ya kung anak tamas sekolah pesantren nang ilo ko mancing pacaramai suruh jamu sampaja sunnah utama supaya dimudahkan lisannya. Itu ya kubulas Syawal ni tanya puasa na malado perhatikan dia bisa sampajan. Salat sunnah utaka namanya. Arwara kan apa? Tak 2 rakaat di beresalam. Tapi pangupuna puluh Allah akasap 15 sirakan. Jadi 15 kali membaca surah Al-Ikhlas 1 rakaat. Tapi dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Bisa langsung 4 juga. Jadi semua tungkak rakaatnya 15 kali surah Al-Ikhlas. Ia kukuran gana dia 2 rakaat nang kasi kiri na subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim akat 70 baca napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad akat 70 toh napa kiilaw dong. Silakan berdoa apa saja. Ia nariyasa sampaja sunnah utaka wadingi jama ko tahajjud ini akan sampaja sunnah tahajud sekaligus salat sunnah utaka.
Pangupuna midena berubah. Ya kosoy kami jamay okui duha eta pertama. Asam paja sunnah duha ki sekaligus niatkan sholat sunnah utama. Tapi pangupuna ajak tarubai kudu Allahu materru. Angka kisananya uku alena pengurut memulkun dama penulis kitab Al-Mughni. Angka anak muda komasere nakan dapat di mata yakini makadaki kanker mata. Masuni batu matanna, masuni losaliwang karena bernana bagian dalamnya. Masuni batu matanna, angka tengah mana doktoro tidak bisa burai. Nana jamai ya sampai sunnah utakai. Sama dia naga tahu bisa burai, na jamai sampai sunnah utakai. Magi na pura mas sampai subuh, na liu-liu, na takok manipi. Layan ni cuy, oko imam luku dama. Sisan na manipi ni cuy, na pada ko nasapuru manyamatan na makwa pak nasadingi, nasapuri makwe wela hitame yo nak matere sau silalona. Tasela mana tawe nasang aga mo burayangi matamu, nasang imam luku dama mamiciwi ina daga tau matapa. Nasa naliwa bela na bolanya tu tak maka bela kampung na aja muka pau-pau na denang kanalok ko nasa de alena puraika itanai maluku dama maka angka nak muda ko masere malasa mapan di mata iko garek buraiwi to ngamoga aga na sebuluku dama iya ko makadaya tu anak muda iya buraiwi iya tongak tu apa pura kak masam paja subuh mengaji-ngaji maga menyawatin roh nangka nabitta puleka na podanga makadangka nak muda amici matan na saulasan nabitta mamici suroi dan diludahi lalu kudama dalam mimpi pura ya rumoto imam kudama we katulu-tulu ternyata anak muda itu sembuh yana nasa tau pandita maka dia kong kala samu na dia gata mulai buraimi pasti angka tahu ya lipat tunjuk nanya tuat di buraimi. Itulah gunanya sholat sunnah utama. Bisa mau carana na to? Tesa ni. Waktu na ini mani, waktu duha wading, pura loro wading, yami ko duha, wadi pasiba duha cica mani jam na dua lolongan. Ya tay pasiba tahaju cica mani masam pajang, dua dia nah. Ini akan sampaja tahaju, ini akan tu sampaja sunnah utama. Tapi dia ni rubah pangupuna, puluh Allahu ka 15 sirakan. Jadi magampamu ibila to Pak Jalloin aja mo takon kullallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad aja mo takon lima tak na kullallahu ahad Allahu samad lam yalid ini pakai doh ya tanraka bawang 15 setiap satu rakaat 2 rakaat 1 salam dikerjakan akasih ada jama ini mani bawang ya ko cicam itu le cicam nah ya ko tule minggu ya ko tule sosok paling bagus. Tapi ia nalaba ulas sawal tapi sawi karena sholatnya saja bulan sawal ini. Ia nalaba na ulas sawal dia nawat di jam. Hanya sholatnya di bulan sawal. Ia narupa ngolongi mamagi-magi na pambaraka iko Allah Ta'ala. Jadi bilawi kita majamaki pada tenaga cara mau dinasta. Ya, kita jabat tangan nanti makaliling supaya saling berjabat tangan semua. Itulah yang paling utama dalam halal ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallah. Masya Allah, itulah tadi ceramah yang telah dibawakan oleh Guru Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalam ceramah tersebut. Ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik. Dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi teman-teman kepada channel Haji Bugis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga berkah untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.